بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمير عمر بعدك مجيفا آيتكي آيات الأحكام سلسلة البقرة بستيك نودية أوناي نآية الله سبحانه وتعالى وحي قرافني وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. مي آية الله سبحانه وتعالى بيان كراف موني حج عمره بي حكم توغوا مي آية معنی کی واتم الحج والعمرة لله اتباميهم حجاي عمره الله سبحانه وتعالى التكافر يا مكرس فإن أحصرتم اتباميهم حج وعمره علوكن أدا كرما إبس سوبكا هوري بندو وجهكم غوان علوكن أدا نكره وجهكم غوانما إحرام بنما فوقا إفدا حالة مدير وجهكم غوانما فما استيسر من الهدي تباميهن فسيهوي منبركم ايغي بدلوغا فدية اغتوغا هديه كتلاش ولا تحلقوا رؤوسكم اتباميهن بو نبالاشه حتى يبلغ الهدي محله هدي ايغي محله ايغي وغتا تنك فورا فمتاند فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه تبامهم بترين بلحالتك واميها نوتا بولوغا بسكال بايك وينن هور ابو بالن جي احرام كنمغ كوريغا بو بالن جي فدكم مدور جنما ففدية من صيام أو صدقة أو نسك تبامهم ايغ بدلوغا فدية اغوتوغا رودا نوتا صدقات نوتا اتش كتلاش ميك تفسير او فوقنسن فإذا أمنتم تبامن أمان كان لبجكم غوانم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع كما حجاي عمره كراميها نوتا قران ادي تمتع حج عمره اكو كراميها نوتا حج عمره وكن كراميها فما استيسر من الهدي اينايا فسيهوي منبركم هديو كتلاش فمن لم يجدوا كتلانا هديا لبرميها فصيام 3 أيام اينا تندوه روده فاشه في الحج حجغا اغبانك حجك ولير اتنوغا و7 اذا رجعتم ادي حد رود هفاشه امبرياس تلك 10 كامله اي فريم ديهيك ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام اي اميه اهلوري المسجد الحرام کے اهلور سرحدوگا مسجد الحرام ميكيا سرحدوگا اكا غورمتري سرحدوگا ديريوله بيكمگا نوانم واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب اتبامه الله سبحانه وتعالى بيروتي واشه اريد الناس مكسرم من الله وي عذاب عقاب عقوبه كذا فدرجموا إلى مي آية الله سبحانه وتعالى باولا موني اسمي من بيان كوري حجوك مي جهادوك حكم تكا ويديك يا ايكوغا افوغا جهادوك بيان كوري مفوغا مي
ayatan Allah subhanahu wa ta'ala bawala bak miwan mege maqsad ekkam ga ilmarin bayan kora foni Makkah ga mushrikun muslimun mana kuri Makkah ga haram fulas etang umrah ko hajj ko e mashairta mi kanka ada ko em jihad sharo kurewumuge maqsad terega himine kamei islami shi'arta faalu kuru mana kurave halattuga e shi'arta faalu kuruma puri horastan nattal hajjuge alukan umrage alukan ada kuravene magu tanawaswegen dani ekamongen horas nattal mattaka kurave jihad sharo kurave em deenuge maqasid terega himine kamei islam deenuge shi'arta himayek ko rakateri kuru emmi de hukma kiwes e maqsada wasiluma gulun hori de hukum kamuga wati guligen mi de hukum bayan kuraf mi ay bawale fawani hijrain hawana ei hudaybiya argumen kurire waha dekin hudaybiya ga nabiy sallallahu alaihi wasallam sulhul hudaybiya liubi iruga wahaka kurire ga filal ga waha dakka afane em hudaybiya ga sulhage duwas swaruga me e hadisa ga e daturuga me ay Allah subhanahu wa ta'ala bawala woni ei hudaybiya ga sulh kiwes nabiy sallallahu alaihi wasallam umrah ekro mattaka ihram bandegen makkah e bed wadagatu me mana kurima eisam ferigen den hingadi hadisa ekon ayche hudaybiya ga sulh em eya eko ganna figui hukum me yar mita me anne ei ihram bandegen hadiyo katlan hadiyo hifagen asti bayaku makkah haram pulu sarahaduga etege te qurban ko katila hifagen asti bayaku makkah en mana kurima emi mitibi ihram bandegen e madinaen makkah en umrah en miha ihram banna zul hulayfa madina ge miqat ei madina ge etere mehar anen balaf eruga warak kari sarahad em zul hulayfa en ihram bandegen en hafta vardi go rasta ek kadot ko fas makkah ebon me manakurar emi mit ihram em alukan ada nokok ihram kanda mijen emri dam mijen em ya vidige me hukum tak Allah subhanahu wa ta'ala bawan ifada halat ekine to kanta quran dehinna mesmi ayatu ga ebe eiruga wajib korwa bannen hukume ge wahaga bayan kor ape hajjuge alukan eiru wajibenno enwas mitang Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurami woni wa atimmul hajja wal umrata lillah tebamihum hajjai umra Allah subhanahu wa ta'ala taka furiham kuras e min ilmore bayan kurafoni hukumek wajib koromge kuriga e hukumaka mistakun ahulwari kuru e hukumekga ekuleve sharoikanka mistakun bayan koddi e hukumekga Allah subhanahu wa ta'ala sharo kurabwane waki waki ahkam ta mistakun bayan koddinun ei mige maqsad ei hajju fardu kurewmuge kuriga hajja be hukum tan Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi bayan kurwani em eiru hajju ada kurun ei fardukamga labba fenwe ege fahum hajju fardu kureifa hame ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ekalege fana hajju fardu kurewima engi kashawrege midiyei hajjaki ekalege fano eya birette wata islam deenuga nekkame nuka ei hajjuge alukamge mashairutaka hajjuge shi'aruteki makkah mushrikun bas makkon hita adi ibrahim alayhis salam ge zamanu ferige bas ege bayen asarta faaluko fenna huri kanka emme tawhiduge deena dawat devva bekelekkamga nabiy sallallahu alaihi wasallam e wadagen fawi hiduga adi ekelege faanonge kaaba faange deenuga mati ekelege faanu hunne ekkamga waake ekelege faanu bayan korum da hiduga e deenaki ekelege faane wadagen ne deenaki hama hagigatu gas ibrahim alayhis salam egenne risalakama ekelege faanu bayan koddebe hajjuge emme hukum dake nabiy sallallahu alaihi wasallam ga shariatu gas egotu ga hurikan kashorwegen de hajja gulumuri hukumta id quran ga Allah subhanahu wa ta'ala tafsir ko bayan koddebe
بتاعك مفسر وهذا كافي كباتو وأتم الحج والعمرة لله حج عمرة الله سبحانه وتعالى تكا فريهم كرمك مانه كباتو فريهم ومك مانك أمنا بهوكتم بلانا في بينجي إبس كمك فريهم كرم أدا كفي كم قانم إك مانه كي إك مقصدا نيتا إك أدا كربي غوتا مهوريها كمك ඒක ප්‍රශ්නින් සුර නියල ඒක රුකුන්තක ෆරූතක වාජිබ්තක සුන්නත්තක ඒක වගුතක ෆුරිහෙමෙන් අදා කොග්ගෙන් කොෆියම් එකමෙන් එයි ෆුරිහෙමෙක් කරවන කමෙක්කමග වාන් මේ මිතාගේ ෆර්තමයන් ෆුරිහෙම කරවමක මුරාදුග එම්මෙ අසාසි එක්කමකි වඅතිම්මුල් හජ්ජ වල් උම්රත ලිල්ලාහ් හජ්ජයි උම්රා එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ખાලිස් වෙගෙන් කරවේ අලකමෙක්කමග හදාස් එහිම්මෙක මිතාග فهذا بيان قرآني وأتم الحج والعمرة لله الله تكا خالص کو قرآن كم قاداش مثالك ميها کو اینگه دترگا احرام بننر و دترگا مقصد تو تریگا اینگه وفاريگه مقصدෙන් ඔති නූනිය මීහක කෑවණ කුරුමගේ මක්සදෙන් ඔති එයා එකුග ඒර මිනිකුන්නනි හජ්ජුවා නුවත උම්රාවා එම්බේ ශක්කෙන්නේ ගෙනග හජ්ජු සහවේ ඒ දතුරුගේ තිරේගේ එන අදා කුරුම් බේනවා එහෙම් මක්සදෙන් එයි ඒ දුනියවි මක්සද තවස් හජ්ජුගේ දතුරුගේ තිරේග හාසිලුවාකම් කුර්ආනුගේ බෙන් ලියෂහදු මනාෆිअ ලහුම් එබෑමි හුන්නක් මම්ෆාතකේ ලිබිගතු මට්ටකේ එම එහෙන්නමස් ඉල්මුර මිතාංග බයන් කරවණි හජ්ජයි උම්රා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්ම ෆුරිහම ගොතුගා අදා කුරා මීහා e hajjuge alukamge daturuga nuwata umrayen ena ekunna daturuga Allah subhanahu wa taala ga wajubul adage nikutum fiyawa evves maqsade ena ge nonna eye emme furihama gotuga e ada kurwe hajje ki nuwata umrak eg mane nune kommen adi e maqsade dunyawi otas e hajju sahawum hajjugo sawab libene enwas emme furihama hajjaki emme furihama umrayaki e umray nuwata hajjega ena maqsada niyatuge tirega Allah subhanahu wa taala taka e alukan ada kurumuge maqsad fiwa evves maqsadek neggutuga ada kure maqsad kama ya ekuga mi managa ilmoren bayan kufur kurba fawe mi ed daturega dekame jama kur misalaka hajjan ena gossa hajja ekolon ena devunima e hajjoge daturuge terega ituru umra ena kurani emma enage ed daturuga baawar fahar umra me kurani misal hajjoge masarata tere mufassirum vidalo february egotan ekura kurum vesei emme furihema goten nune lagal umra ena kofi umra sahwan ekam emme furihem goteki komme umra ek ama sida dature bandege ena dium hajju ko nimma fa ena as anikkaves gen nikunani umra ek kura ema id daturega baawar umra kurma gure furihem goteki kama komme dature komme umra ek bes gen hama gastu ko nikumegen diume e emme furihem gotuka kore umra ehemema bay me salafunge kiban waridun asave mi maanata bes kurindenne furiham kurmuga maanage ibn jarir at-tabari abdullah ibn abbas kiba naqulu qurafa wa atimmul hajj wal umrata lillahi allah hajja umra furiham qurafa bas muradaki yaqulu man ahrama bi hajjin aw bi umratin falaysa lahu an yahilla hatta yutimmaha hajjan wa umraakan ihram badijjikam gawanama enen halalu gennuwe eneka nete e hajjuga umraaga alukan ada ko furihama ko fanuni ihram kedu mes furihama kurmu wanage himeneka megmaneki hajjan wa umraan ihram madeva pakistan ferenge hutte nulwene kemane huttanunge furihama kurmu ennune alukan jehene furihama kura tamamul hajju furihama kurmu gamane ki يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة نحر کے دوگے مانے کہ حج مو کے دیہونا دوگا جمرة العقبة ہیلو کی میں حج کے کنکم ہیلو کافا وزار البيت ادی گفلن اس طواف الافاضه کری میں سام فرگنے حج کے کنکم فرہم کری کم گوان ای حج کا
hajj moge avvana dos yawm at-tarwiya ga hajj ihram bandegen edu mina gos ere mina gare kufa nuwanu du furagen arafat gossa arafat duga nuwanu du tibefa dihwana vilere arafat du irosri ma dihwana vilere muzdalifa gas muzdalifa gare kufa ere fatiswanden eta hore fatistamad fahum jamratul aqaba gos hilawkaf bod jamra gos hilawkaf den edu as tawaf al-ifada makkah tawaf al-ifada kuri meisam firin yoti hajjuge furtama tahallul enave isam firige enaga hajj yoti hajjuge rukunta furiham wegen gos den onnani hajjuge bay wajibta emburi anek as minaga tindere kurma adi kommedu tin jamra hilawkuma vikankama ki hajjuge wajib terege himene kank ema e alkanka ada kurunge hajj furihomak adi efoga tawaful wada ena furambe faqad halla min ihramihi kulli isam firige enage haram ekkok kedene ei jamratul aqaba hilawkaf dihwanadu jamratul aqaba hilawkaf hadiyo kadilaf bobalaf makkah ngas tawaf lifada kuri mene de tahallulu ena de tahallulu ehme isam ferigen ene ihram kenu huddawane eiye hajjuge alukon furihoba kei ihram banuma foga hajjuge alukon ada kuramun gos ihram kede hisab wima ena bandum villuni den efoga mina gare kurma tin jamra hilawkun ei ihram ga kuraka mennun henname sajjuge wajib terege himeneka faqad halla min ihramihi kulli hisabun ena enage ihram ekko tahallulu fayawani وتمام العمرة عمرة فرهم بكرم مرادك إذا طاف بالبيت وبالصفا يفعل وشاكن طواف صفا مروة دتريك هنگا فقد حل إسام فريقين هنا إحرام كانوا هدى إما طواف عمرة كمنني إحرام بنوما طواف كرما سعي كرما إفوق إحرام كذا إما إحرام بني إسام فريقوس إحرام كانوا هدى وإسام بين عمل كريم فرهم مومك حجوس أدي عمراس emmi makurin denne faden mi furihamo muge manata uterega Allah subhanahu wa taala khalis gotuga e hajj not umra korwegen diuma adi hajja umra ge emme alukanta furihamo gotuga ada kuruma hajjan ihram bande not umra ge ihram bande e hajjuge not umra ge alukanta ada kuruma foga menwe ihram nukenduma hama adi kurin awum denne faden komme umra yakbes khas daturek kore wegen umra korewun ei emme furihama gote e aluka ada kur me midannoni daturegga de umra kurun ei umra sahanwane kenu ehennames emme furihama gote ki ena hama daturek kama kampasha ge nikumegen Allah taka kurun kamuga bay mufassirun naqul qurba egotun bay salafus salihun kiban naqul bay tabi bekal kiban naqul nga sawe إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة حجّك مسرته وتريغا حجّك سونا ميها وكين كوري داتروك تريغا إتور عمرة كورون أي فريها ما ومك معنى نونك فقيل له العمرة في الحرم في المحرم دم دنواني محرم موكا كوري عمرة مد كيكي دكني إيهما إدوسنا أقولك إذا قال كانوا يرونها تامة إبيكن دكي أي فريها عمرة ema e hajja gossa honno hurun nimi gossa den alumbalun anekka ena e maqsadoge haram manden gos pura kon wejjam ei furiya umra ekkam gabe em kurin ne faden itur umra kurun ennum mega manawani henna semme furihama otaki kobato ilmori waade kiruga komme hajjak komme umra ek khas dature bandegen dium eiye emme furihama goteki edi Allah attaka kore umra ekkam gaw te mi sabdiyama agin bebnu suwal wannana aw men tere waragina mehar me umra group tan istihar kuras mi istihar kurani de umra wahke atim umra wahke hatar umra ve wahke bas umra ve wahke us baar baar umra ge adada bina kom me istihar kurvenis ekam salafunga amalta gawun balala ruga ei takurar ko umra kurmaki asto ge ha bada baarale fonna kamenno midenne argument tere mi kure wattapale enama shakkene jaiz kam ei ki ekko mana kore fonna kamenno adi khassa ko argument mali halat honno gotunna vai fahara eten nudewum furus to amikar sobata kattaka et daturega
en umra begena umra kurmaki ei manaka menu enmes kiha kyareggato kureveni I sualu agumna kurevekam goanama emme rangalu jawabek mawonna bedeveni firihem befulunnaki bo balan sunnatu gonna bay embima e bo balafa miha e boluge istari falaha muddatu eiko beleveni emme rangalu emme kuru muddate ekotuga efulu vidalo fe asulaki sheikh ibn usaym rahimahullah e istari boluga aamuku falaha muddatu ganaka diwaraka dos noniyam den ekibe efulunge kiwara tapat sudana kanne eyi emme gaakko rangalu muddate ki den evra kariko soidana baybe efulu misalaka is umra vedane boluga eveste neti wesati baybe efulu bobala amur kurar boluga iggote echen nufala veho so tiba ehem ves silmor vidawlani umra vevene adi emihonna kama onna goteki tila boluga kaattani mehsa fudene echen adi kenulas nukenulas seis ragolo goteki timon boluga echen nete kiya dukol wabure hama komes gotoke boluge dezer jassalun ei ragolo goteki e me ihram kenumattak de makka gonna miha mi waram hem nukta makka gonna miha umra kura ka komme nujehene me taif dakish umra kura ka komme nujehene ehen taakat dakish taakre meden ehen darakat datru kura ka nuje makka gonna miha umra kuram vima onna goteki makka ga hormetteri sarhaddun ena nikut ei ihram gonnani hilla hurmes sarhadda deba jama kur ema enage ihram ge ebba ena kadat qurane haram sarhaddum beruga anebba kadat qurane haram sarhad etere ebima makka gonna miha umra kura komejam ene onnani haram fulu sarhad makka ge hormetteri sarhaddun kommes dimalukum beru meden ene ihram badege bade arafa besse haram sarhad dennu muzdalifa mina e haram hormetteri sarhad terege mene den amukum mehun dani masjid aisha ki me nabiya sallallahu alaihi wasallam ekko ekamana hajj wada giti ekamana hayduwi ge ekamana ek umra ennu ekkure de ekamana madukure vi goteki mistakun diye de umra ek hajj ka hogge waki ekamana ga hajj umra moti ekko ekamana ga wakin me emme kurehen umra ga alkama ada nukurek mekamana fenoda gati e ekamana inne adukurawa den amukum mangen befun gonna andutto e shakwa den nabi asa mariyoga e shakwa me dannoni ehem bebe kabalun adi ame me kabalun stibbe eke faana adi hen angen kabalun stibbe ehem ebebe kabalun egota alukon wada anwar ekamana ngekon uniye fa onnaka mekamana me kabulu kuren den nabi sallallahu alaihi wasallam engevi ekona abdurrahman radiyallahu anhu ekamana goyagen wada gatuma tanneima me hormatter sarhaddum ber ekomen tanneima vegen no hormatter sarhaddum ber wada ekava wada ge tanneima wada ge etanu ehram benne aishtifa ehram benne vitanuga meha rohri masjid aisha miskita ala masjid aisha kiye metana ki sida miqat enno den ekomen etanu ehram bonu ei kandeli fonna waki khas tane none ehen tanakon huddanu wago etanum be suddawan me nokta eki makka ge hormetteri sarhaddun ena beruun efo ihram badege ene gas umra kuren de makka ge terege tifa daturu kurame ko taif go sas taif anna bagwati ihram bade taif ge unnan me paat ihram bade e me nokta eki kommehen e lazim kame none ei durta kene daturu ko fatiwan medeni me umra kurashe kiyafa taif daks taif balalan dame balala fan magmati umra kure dane gene bes masale ehe medeni be fulun warabboda mega me oli wadagen kommen haradu koranu je fasa e haradu kuraba ulubat denge masale ki miqatun ihram bannan agumman monne dinu gangawa pahinna mes miqatu ke kurin ihram banun kinettowa second sunne gotiki miqatun ihram banu e algon medennoni gein umra kuran gasto koggen nikumegen gos umra innot hajj ko frihama anna miha me frihama goteki ekam gein nikumegen da miha dani ihram badegen nenno ennames enage
muli datur ekkon emme furihama sawab me furihama wani ena gein nikutives hajju umrage maqsadu em hajjunat umrage maqsaduga ena adi gein nikutuma miqatak gosena ihram banuma ei tafar dekam enaka maqsadaki miqatak ihram banu eko hemma enen ihram banum haram bakkan kan haram bani miqatun ena ihram bande talbiya kiya eniyen ena gatima misala kagumen umrah dam furang airport adani ihram hedulla ihram hedulla andeka ihram bani kinon dot ihram bannani miqatara hamoi enna sawgun mege niyataki ge nikutiruge samasida e maqsadakam gaima ei furihama muli daturuge ekko umrage aloka em furihama sawab biginda den miqatuge kurin ihram bani mihako miqatu kurin ihram banuma ki sei jaiz kame enno sawlakam bodugoteki e miqata ara hamwa miha miqatu daturu kora miha e miqatun ihram banu madukurun ei sunne begen wagotik be asabe kolon e bori ehin isab takum bes ihram banwa fiqoringa amora eki miqatu kurin ihram banun ei jaiz egam wakame adi bebbe kole bori inkar kora bes egotun imran bin husain misru ihram banne ekam gawaradunga ase me umar ufar inkar kore kon swaradunga ase adi ibn umar baitul maqdis ihram banne ekam gawaradunga ase adi bay bekalun ebekalun ge kolotakun ihram banne ke terega alqama abdurrahman abu ishaq fad bay bekal himini wada gannawa adi waqi' tabi bekal baitul maqdis ihram banne kon swaradunga ase em sunne gotaki miqatun ihram banu ennama sekurin ihram banas enage ihram sahwan ege nokta ki ihram inde ihram bandegen wahalu ga menui miqat kadatunu kur den mi hisab diyama suwalam feida misala ka awma matinda bod datur mi kurar ena game binnani ihram medu alage ihram banna gasto kogge engule diwa kada acche ipaattage tayyara inda nideni botang elanu ko miqat ihram banna wagutu as jehje ehisam ferige ena e goigade ena nidaf hedongir miqat fahanala gos emen dem kinetto ane gumra sahwanat ena gumra sahwa ei ena ga maqsada ki niyata ki e wagutu ga ihram banu me wagutu ga ena adi nidifa income ga idemas ena ge maqsada ekko gilligen nuda e me ena ge heluma ekuga ena ge umra ga lokon hama ena talbiya kiya koriye gendani ena umra no tahajju sahwa em den Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurane ihram banu mafoga fa in uhsirtum tibamhum bandu wajjiya mer banduge mawluga figure wahadaka konkala bandettom mer nabiy sallallahu alaihi wasallam makkah en eru makkah mushrik mana kor e bandu eka ehalate ki ebis khilaf en hala eko misalaka bali wegen uni komme sawbaka hore ehen sawbato ka figure khilaf te bore kom boda figure ravitaka balar belweni miha e hajjuge olakon nota umraga alukan ada korman ihram mandegen ena etama da gastu kuffa hunna halatu gaves ena kitem beenum ves ekan nukure fada sabab meduwaru misala gena balivi oniyam ena en mihege ena balanje komme se mihe kankama ena ulen jehuni oni kommes biruware kommes naaman kame oni kommes kana idari masale ga dena hayyarui dar mizawanu ge masbe dima bay far misalaka miha hajjam medeni tasrih nula ministry hudde net saudi sarkar akisab kum fulung ene ifatta ven hayyar ko fan embejam ena ihram badege mehur ekumugo sene kenne deveka she meharu me salamati bharatu ge ne ipetti idari beenumak em ifada halat em ebbe sawaka ekmanege bayyege sawbu adi idari beenumak bestuniya dushmanege sawbu ko bes ebbe sawaka hor ene ihram banu mafauga ena e umra ga alokon hajju ga alokon ada anukurwege bejjekum gawa nama ifada halateg ena me jeheni e ihram kendung enege bahuddave adi alokam ene nikutunge bahuddave ehenname seenen alokam me huddav e ihram kendung ene me huddavani qur'an ga allah angamani fa in uhsirtum famastaysara min al hadi tibamihum e alukan ada anukurwi bandu wajjekam gawa nama tibamihum faseha minbarum hadi katilas e ehma e hisam firigen ene alukab nikutunge bahuddave ihram kendunge bahudde ehennama seena ebeje ege badaluga hadi katil eme koda minbar kiyei bakariye ge minbar ena katilu
ඒවර ඉතුරු කරුන් උද්දවාන උතුරුකම දෙන්නේ ජාමලේ ඕනියම් ගෙරිය කතිස් ඒගනෙක් මස්සලේ හෙන්නමස් එම්ම කොඩමින් බර කේනා බකරිය කතිලුන් කතිලෙන් ජේනි කොන්තාකුට කතිලා කුර්බාන් කුරා තකිති කුර්බාන් කුරන් ජේනි හරමුගේ සරහද්දුගේ තෙරේගා ඒ හරමුගේ සරහද්දුගේ එතකිති කතිලුමුගේ ගාබිලුකන් එනේ ලිබ්ෆාවාන සලක හජ්ජක යහරම් බදේ හොන්න මීහා හජ්ජද්දියුන් මනාකුරයි ජිකම ගානම ඒන එබජේ මේ ඒගේ මහල්ල කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා ගාමනේ වලා තහ්ලිකු රුූසකුම් හත්තා යබ්ලුග අල් හදියු මහිල්ලහු හදියු ඒගේ මහල්ල හැම ෆෝරාෆ් මද්දාන්දෙන් තිබෑමෙන් බෝ නුබාලස් එහෙම හදියුගේ මහල්ලකි හදියු කතිලේ තනා හදියු කතිලේ වගුතා කතිලේ වගුතකි නහරගේ දොස් ඒ හජ්ජුමගේ දිහවන දොස් කතිලේ තනකේ හොර්මෙත්තරි සරහද් මක්කා හොර්මෙත්තරි සරහද්දු සරහද් දෙක ඒ කතිලේ වෙන්ජේ තන එන්නමස් හයියරෝ ෆෝන් නමියා බන්දෝ ෆෝන් නමියාය එක්ගතකි ඒනාය එහෙ මීහකු ෆොනෝයාගෙන් හරම් සරහද්දුග ඒ කතිලවේග වඤ්ඤා ඒන ගහදියු මීහකලව ෆොනෝවාබස් හරම් ෆුල සරහද්දු කතිලාන හොර්මෙත්තරි සරහද්දු කතිලානි ඒනෙන් එගත ෆොනෝෙ නෙක්කම ගවානම ඒන එහුරි තාකුන් ඒනෙන් හදියු කතිලේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුදේබියාග හදියු කතිලේ හුදේබියාගේ හරම් සරහද් දෙන්නෝ දැන් හුදේබියාගේ හරම් සරහද්දු තොනොත නෝන්තෝ සිල්වරන්තරේ වාහදක්කා වෙන්නම හුදේබියාගේ හරම් සරහද්දු නූකන් එම්බඩ දලීල් කොද්දේ එකමකි ඒ හරම් සරහද්ද වණු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කා මුෂ්රිකෝ එක මනාකුරිකන් කුර්ආන මොදෙන්ගේ එම ඒ හොරමෙත්තරි සරහද්ද හරම් ෆුල වණු මනාකුරයි ෆොබ්බ ඒක බදලුක මෑන් අල්ලාහ් අනක්ක හරම් ෆුල එකේ ෆමි වද්දවන ඒ විම එමිහු මනාකුරි ඒ හරම වණු එමිහු නෙගේ ඒ හරම වණු කුරි බරකැබ්ස් මෑක්කම සෙන එකේ ෆානු ඒකොම් මනාකුරි මේකේ ෆාන හදියු කතිලා ෆෝනි මේ හුදේබියක් දින් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උමරාකින් ඉහ්රාම් බන්දේ හොන්නවි එහෙම එකලෙක් ෆානු කොම්මෙන් මේ නහරගේ දුවා අහමෙ මඩකුරන්ජේ සෝබෙන්නෙක් අද එකලෙක් ෆාන කන්නෙක් ආරම සරහද්දක චිගෙන්දේ මේකේ ෆානු හුදේබියාගා ඒකේ ෆානු හදියු ගත්ලෙ දෙමොති ඒගොත එබ්බ සෝබකාවර හජ්ජු ගලක අදා කර මනාවෙජ්ජ කම් ගවානම දෙන් විදිගේ අන්නාර වෙන හජ්ජු කරන් ලාසිම වානේ තොනතුනවාන් ඉල්මරි බස්රතක බාර ખુલાසයකි හජ්ජු ගලකන් අලුම් බලුම් අදා කරුන් වත කදා කරුන් ඒනාග මච්ච වාජිබ් වානි ඒනාග හජ්ජු ෆරතම තහල්ලුම්ගේ කුරින් එද්දාන් කුරුමුගේ සවුමුන් ඒනා බාතිල් කොෆා ඔච්ච කම් ගවානම එවදාලතේ හජ්ජු වාජිබ් වානේ හෙන්නෝනි මිකාල බන්දුම් පද කමෙ දිමාවෙකින් ඒනාග මච්චක අලුම් බලුම් හජ්ජු ගලකන් දෙන් ඉතොර යෙහිකින් අන්න ආහාර කරුන් වාජිබගේ නුවානකම් බොඩ ඉල්මොරෙන් බස්ෆුතක් එගෙන එහෙනම සමිල්ලය තහල්ලුම්ගේ කුරීග ඒන මිෆද අමලකම් හජ්ජු බාතිල් කොෆිකම ගවානම දෙන් ඒනාග මච්ච හජ්ජු වාජිබ් වානේ අදා දෙන් බෝබේලම ගවා මේ වරම් මොම නුක්තයන් අවමන්තරේ බයි මිහුන් බොලුන් කොම්මස් තංකොල කඩාන පිරියෙන් බේ අදි බයි බේපුණු බාවතගේ බොලොග ඉස්තර ගණගේ වරම් බොඩ බලච් වකි ස්ටයිල් එක බෝස් කොරා මි හොන්න ජනේ මක්කාදී ස්ටයිල් හිපාටන් ජේ උමුරුන් එෆ්ෆාරු දේ මියාස් ධර්මය සවාබෝදු මට්ටක ඒ සුන්නතු ගොන්න ගොතෙන්නු එනේ මුයි මේන උන ස්ටයිල් හිපෙ එහෙම මක්කා ගොස්සස් බදලනු ආදේජ බර මොළ මෙහෙන් එන බද එවරතනක දෙවුනිමස් එක වෙන්නු මේක ඔන්න ජේන් කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවහි කුරාෆනි ولا تحلقوا رؤوسكم තිබෑමෙහුඟ බෝත නුබාලාෂේ හදියු ඒගේ මහල්ලාම ගොස්සුමද්දාන්දෙ බෝබේලම ගවාහකම යොන්න ඉස්තරීගේ වාහකම යොන්න බෝබේලිකමක නුවාන දත්තෝ මුලි බෝ එක්කොන් ආමු නුවන්නක නැගල කොෂුන්ගේ හුද්දකම එකම් බෝ කොෂුමේ අලගොමෙන් කියනි මුලි බෝ එක්කො කොෂා කොෂුම ولا تحلقوا الشعر ولا تقصروا الشعر استري قرارك استري بالارك هنن بولغواك විදක එමෙම එබෝ එක්ක බේලු නොත එක්ක කොෂු ඒ අස්ලුගමේ සුන්නේ හාසිලු වන ගොත්ක එක්ක කොෂු මුලි මියා බෝ එක්ක ආම්වගත කොෂු තංකොල කඩාන මෙන්න අගෙමයක් බෝලග ඉස්තරි ගනොස් මුලි ඉස්තරි ගන කොළුන් ගා ගන්නක ඉන්චිවර් බුරි කොල්ලීම ඒ හිසාබ් මේ සුන්නේ මේ හාසිලු ඒ කොම්මස් waki hisabakun tankole kadal monu muli isteri ganu kolun ekko kadal muli bo kora miha wes muli bo ekko koshun ei miga bayan kora fe goteki ei bo kora wahaka nota bo bala wahaka mitanga bayan kora fe
دميوتي بيان كربافا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إحرام بدك هون ميها مي جهني بو بالا إحرام كنا وقت أمك كوريك مثالك بلوك أكون ولا بلوك بارك به كنا نجابا بو كها إكها لكم مسكالا بيجك उन्दगोले वेदान वायरुगा एने कन्ने एहराम कनागे बोबेलेक बोलुगा मीरुस्तु आइचिल्ला दोवे कन्ने एने मेरे एहराम कना वगुतेन्नादे एम एहारतुगे एने मिजेनी ए बालीगे सौबुं बो बाल इफदालते किने तो हदा එහෙම ඒක වාංග බයක් කරමුනි ෆමන් කාන මින්කුම් මරීදන් තිබෑමින් උතරෙන් බලි حالت ගවා මේ බයියගේ සොමු අව බිහි අදම් මින් රාසි නුවතේනක බොලුගා එබ්ස්කාල උඳගුලෙන් හොරගෙන් බෝ බාලන් ජීජිකම ගවාන මෙහරන් කෙන මුකුරීග ෆෆිදියතුම් මින් සියාමින් අව සදකතින් අව නුසුක් හේගේ බදලුගා බෝබේල මෆෝග ෆිදිය දේශ එයි ෆිදිය ගොතුගා එග්ගොචකි එම්ම කොඩමෙන් වරක පුඩින් දෙන්න වෙහෙම බකරිය කතිලු නොත රෝදෙයිපු ඒ තින්දු ගොරොත් නොත හා මිස්කීනුන කාන්දිරු මිතින් කමුග එනෙන් ඉඛතියාර දෙයිපා මෙන් කොම්මකම කුරෙස් ඒ සම්පරි ගෙනේ ෆුදෙන් මිගිතරේ ගන්නනි හැම කෙනේ බෝබේල මෙන්නෝ මිසාලක අවුන්තරේ මිහාර අන්න මස්සලේ බයි බේෆුලුන්ගේ හොන්න බලිමඩුකමගේ සමු මිසාලක කොඩකම් දාච්චි අබදු ලීකුවාමි එනගේ හොරම් නජිස් ස්වාමී එනේක නොවේ අඩින් නෙපියෙජේකස් නෙපියකි ෆහාෆුන් නැචීතරේ ගිමිනෙච් ෆහාෆුන් නැචි හොරම් හොර එදු ගොනුලෙවෙ එකමයි නුලාෆ්කම ගෝවන මෙනගේ හොරම් මෙව හඩිවේ එමෙතෙන් කිනේ තෝ හදා එමිෆද හාලත්තෝගේ සේනේ හොද්දා නෙපිජේ හො එකමක එන ජේනි මේගේ එච්ච කතිල නූනි තින්දු රෝදේ නූනි හමිස් කියන කාන්දේ එමෙ එවස් ज़रूरी සවබකා හොරේ බයියගේ සොමුගේ හරාම් බණු හරාම් බක්කමෙන් එන කුරෙන් ජෙහිජ්ජකම ගවානම එන එකම් කුරුන් හුද්දවාන එකමක සේන ජේනේක බදලුගා ෆිදියෙද්දේ ෆිදිය ගොතුක මිදෙන් නෙවේ බකරේ කතිලු නූනි තින්දු රෝදේ නූනියම් ha miskirunna kaandirum mi tinkanත ena kurima ni tinkam kure komme sekkame ene kurima hissa fudene mi tinkamu ganek tartib beenun ikhtiyar e qur'an ga au nuwata mihen as honna komme hukumege muradaki ikhtiyar tartib nati ikhtiyar debba pone mikan nuwata mi komme sekkame kurima hissa ferige ene huddan em efada daruri halate medoregen ඒනාගේ ඉහ්රාම් බණු හරාම් වා එවස් කමෙක් ඉහ්රාම් ගොන්න මුද්දතුක කුරෙන් ජෙහිජ්ජකම ගවානම ඒගේ බදලුග ඒකන් කොෆ්ෆ ඒනෙන් හුද්දවානේ මිදෙන්න වෙහෙන් ඒගේ ෆිදියා ගොතුක එච්චේ කතිලු නොත රෝදෙහි පොන්නොත හමිස් කිරුණක් කාන්දි දැන් එෆෝක අල්ලාහ් සුබ්හානහු බයන් කරපොනි ෆයිදා අමින්තුම් ෆමන් තමත්තා බිල් උම්රති ඉලල් හජ් ෆමස්තයිසර මිනල් හදි තෙබැමෙන් අමාංකන් ලිබිච්චකම ගවාන බස් පිරවරක වන්නදී හජ්ජා උම්රා කලොක්කු අදා කුරම් ෆුර්සත් ලිබිච්චකම ගවානව තෙබැමෙන් ෆසේහවි ගොතුන් හදියෝ කතිලා ෂයි තමත්තුගම හජ්ජා උම්රා එක්ක කරා මෙහුන් නොත හජ්ජා උම්රා වකින් කරා මෙහුන් ඒ එලිබේ ෆසේහාක බදලගේ මෙහුන් කතිලන්ජේ හදිය එයි බකරියගේ මෙම්බර් කතිල ඒ හදියෝ කතිල නුලිබේ මීහා පමල්ල මේජිදු ෆසියාමු ثلاثه අයියාම් එනිබේ මීහා තින්දු රෝද හිපාෂේ ඉතිරෙන් ෆුරතම තින්දොස් ඒ හජ්ජුගේ දතුරුගේ තිරේක හජ්ජුගේ හිපා රෝදෙක්කම ගදස් බෙබ්බේකලුන් ඒ දොස්තන් ඒ හජ්ජමෝග හතෙක් අහමි හයෙන් හතෙන් අෂෙක් නුවේ හතෙක් අෂෙක් නුවේ මිතින්දොස්කම බයන් කරාව අදි ඉර්දොස් දෝකොල්ලාව මේ හදියෝ කත්තර නුලිබිකන් රෝද හිපා මිය අයියාම් තෂි තින්දෝගේ රෝද හිපේනකම ෆිගුවරි විදාලවනි මේ حالت ගොන්න මීහා දින් හජ්ජ දෝ රෝදේ nuhurum boda dangolokam ga vidalo fawani mifada halate mederwa mihawas ifada halat meder nuwami hajjuga ahlu wera roda nuifano arafa duwa ehme rode hu sunnekam ga vis den enun dosto ga se rode hu huddawan den baki oy hadduwas ena rashan as nuwata rashan ganna magumati ge se ne hividan dekam daturmate rode hu ma kiyam ko rangolokam enno eme rashan as hadduwas ena ifani hajjuga tinduwas رهنگاس حدوس تلك عشرة كاملة أي فريهما ديها رودة قرآن جساف حساب نمبر ورساف كمي 3 أيام في الحج حج قاتينك و7 إذا رجعتم امبريا الساحة تلك 10 كاملة أي فريهما ديها رودة ام هاتين قرآن تينك امبر ديه ورساف حساب قرآن متجساف
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إيه حكم بني إمياك أهل ورين مسجد الحرام کا حاضر ونمي هون معنی کہ مسجد الحرام بيرون تتركف داميها ميحكم ينني أي إميهنك مي تكليف إنه أنا ما أقول من عمران يهرام بدين غصة إبّك يهرام نكنا متبني قيرانو كهول وري تبى حج مدني أنا بيكو مي يهرام مي عمران كوفة يهرام كذا تبى أنك مدني حج إيك مكة كهول وري بيجي يهرنا كمي حالة إنه أنا إميهن تبني مكة تبى فيهم يهرام بدين دا إيه مكة إم بيرو أنا ميهن مي حكم مي شارو وكين ميوان ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب هذه الله سبحانه وتعالى تبامه بيروتي تقوى رواش ذيك دناش مكشور كلانجي عقوبات يومك غدفة دوديك مرس كلانجي ما نيكي आलोकन एक फ्रेम को तुका अदा कुरमा वाजिब तंग हे को तुका रक्का तेरुमा फरो तक रक्का तेरुमा फरवा तेरी वाशे निकं कमा खिलाफ वा कम वाणम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ओकोबे गदफद वोटिगंबा रस कदांकन तिबामेहum तन्नाश ऐसा मेरे फिला निमुनी هذا وسبحانك الله بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته